Napa ni makoko aja macapa ni je anak mondri. Iya ro nabita na pasang-pasang ya na melo labu matan na suruh-suruh manang ya anak moro anak-anakmu jangan berkeliaran suruh tama boleh tutu ipintu tutu jendela dengan menyebut nama Allah. Ya ko napak gurung ibelisi lokko Abu Hurairah na suruh baca ayat kursi kongkai tutu supaya dia na tamah. Tapi ya ko patah pulo jendela na may baca ya kursi may tutu dia na tatutu dia na selesai na isah gitu. Jadi cukup menyebut nama Allah aja na buka ya ro anak-anak ya nama celak nama tanah semelo labu suruh tama boleh aja na saliwas supaya dia na kenai pengaruh-pengaruh negatif na iya makoko ay kumelabu matan na na pamanang yang masuk selfie sunset gare tani gare. Jadi itu kunci dalam agama sebenarnya yang perlu kita anukan. Kemudian ia tona ro ampai nabita napak gurungi dua beresalang napak gurung. Iya. Jadi kene makiro batena pong Allah Taala parese sampai jatta sabaraki. Maraji lolos. Iya na tu ampai maka datau pandrita de pakui angka pasan na nabita oko alena pangulut tamu as bin Jabal maka de nabita usi kaya muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Upasak ko muas aja mututu itungka-tungka sampai jammu antakula kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ikut tabantu kak kasih untuk si mata melingerra lokoridi wa syukrika tabantu toka mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang saya muliakan dan ta'azimi alina ande borota Dr. Musakir MA selaku guru kita semua, dan malam ini beliau diberi amanah sebagai panitia pelaksana. Sebenarnya berat saya bicara atau memberi nasihat ketika guru-guru kita hadir, tapi ini karena amanah, mohon barakahnya Gorota, mohon izin. Yang kami muliakan Alina Tomalabita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para imam, para tokoh masyarakat, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, anak-anakku dari mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. Kita satu alma mater, saya juga dari UIN jurusan Fakultas Dakwah, jurusan bimbingan, S2-nya juga sebenarnya di UIN. Yang kami muliakan ibu-ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini, yaitu makun rai telungas somelo acara demi menanamatin rumah tangga, mengurus semua
Sampai-sampai biasanya ko nadapi iwatun na caray, di na naparhatikan ni caramah. Nasabak matak ko ni. Hindi. Mudah-mudahan agreso tamanang untuk matampa baraka peringati peristiwa Allah lang marajana na bita. Dua dimensi. Allah lang lino si bahwa Allah lang langi. Iya ko Isra elino nonroy. Tapi iya ko Mi'raj langi na bicara. Nahiro na bita aja na bicara sebelum peristiwa Isra na. Nasabak dua telu peristiwa na alami na bita sebelum dipanggil menghadap. Tapi iya ro kotomak bicara hikmah berarti to melong mala guru agam. Pak ya kotomak kada hikmah berarti sebenarnya ilmu. Pak disanga. Jadi mudah-mudahan madosa kak nareko macarama kak nadegaga pak disanga talologa. Nasabak saya diminta menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Ya mungkin melo bami ya cerita magampang. Mai ko HP ko memi cerita. Jadi mudah-mudahan atu datu dangat terhilalan ya waktu cinampa na pasiruntuk moki puang Allah Ta'ala dua telu pak diseneng imak ginawat dia laboko temawari untuk mulai kampung aja jangan dapong Allah Ta'ala. Nasaba iya itu pak disengengin reko layap punai betul kena iris sangin ada ini amalkan cik dito pacalah iya malka sinadena to ikhlas masalah tuh. Jadi mega tanggung jawab na to narima ko na naro nomor siddi pada marisa ngarisese tamak kadaya iya ro nabit tawatun na melo lay palalang iya ro malaika enapue mematui arona nabita di balah ya kui di makalaki operasi tapi agan na nabita ialah menurut riwayat jantun angka makkada ibisai angka to makkada lay tambai wi baraka angka to makkada iyaro ipakewe pasigis sa jantun na nabita ilisari baraka ya jitallu iya ko pasyarea makkada ibisai atin na nabita ko pasyarea iya ko ulama hikmah makkadai di upgrade betul ngana lay tambai wi baraka nasaba melo ipalala iya ko patareka makkadai de na mungkin ibisay apa na dia nama carepa tinda nabita. Kemudian nurnya Rasulullah sudah sempurna aga pale maka dayarwe ipasige sesi bawa atinna nabita iya mi romelo ipancaji pak burah jadi alingi kesempatan wa samsam untuk menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi ko tarekat. Jadi ulama-ulama kita itu di tarekat mengatakan sitongan natannya atinna nabita macarepah dek tona kurang natinda nabita wa samsam ni melo na pancaji pak bura po Allah Ta'ala sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua melo ipa tambai baraka wa samsam sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tu ampai koninung ite wa samsam nasori nasaba air itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi sibalikan nanita padamu itu Hajar Aswad maka laki itu di Hajar Aswad itu ya sikit dangit bawi koto makasana matawa apa
Maka day to pandri ta hakiki tanya je Hajar Aswad tu mulia pura minabau nabitta yampai melomana tawe bawi ya kene makamu Ibrahim na bau nabitta watun na matawa na lesilakor te mabab tanya Hajar Aswad na bau. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Jadi makiro ko pahang tarekat. Yang ketiga, engka betul tu biasa masaworo narampi pacara may makada iyaro nabitta ko malalangi angka alu tu ulunna betungan lah macino nasaba itu li angka alu macuri maka dito pandite tanya tu nabitta mitau nakan na matasso maka day patareka matan na miyasoy na jagay po ang Allah Ta'ala nasaba ya ko si lampu cahaya na si nabitta hancur imatan naso. Karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Iya. Jadi itu kalau di tarekatnya. Mak bicara hikmah nih. Karena alasannya ya Rona. Mak bicara hikmah nih. Magi na atinna nabitta. Itu pesan. Maka da iya rotau melo mas sempajang. Sebelum mas sempajang. Paresay jolo atita. Paresay. Nanya kotie age paresa nomor di nia apa aku yati monro yaro nia itu memang sampajak pakan jaki meki malalang nia jadi pakan jaki nia jolo agak akat tanato jokah nah sabayam itu ini pak dakwah makoto pacarama itu pakai singi rampan nanya wae ni pakan jaki nia apa ia nasalak ko nia masalah lomon. Makanya alena panghulut ta Imamun Nawawi ad-Dimashqi lalana kita na hadis arba'in. Hadis pertama yang diletakkan dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Mahinan ka niat ena pamula layolo. Karena semuanya akan tergantung pada niat. Tauria si bawa ikhlas kominiakna mas sampaja sunat te tulu masjid si bawa sampaja sunat toba nia eminonroy pada mia bacaan kata berek na pada matoi agak beda lah sampaja toba si bahasa sampaja jene pada to taka berek bacaan rokok na pada dua rakamat to tapi nia na nonroy na beda sampaja sunat musafir dengan sampaja sunat hajat pada bisa sampajana tapi niat na nasabari na beda jadi itu niat pantila da melo kilo masa padale pangoje na kanto melo sapa-sapa pakam ja cicilan motor ya to itu mulolo ngamu mate itu tapi aku makan melo sapara dale halala wija keluarga yang kakaman kasih wadi nang ketipa ko gamay napai jok kamalolo ngamen Oyatona na pakai tau pandrita ogi najelaskan ni berdasarkan hadis Nabi. Engkau ko kita nalena pangulut ta Imamul Ghazali maka da ya kuidi itu ogi maka daki sampajat tepetuh. Nado? Niat tu. Ya nak kena teh sampajat tepetuh niat na tu. Niat. Apa niat mas sampajang si bawa niat melo mas sampajang dua tu niat angka niat na sampajangnya angka to niat melo mas sampajang kenri niat na sampajangnya iya koto melo kata bere angka to patamay oko kata bere dua-duanya dibolehkan silahkan jadi angka ya ko makarani Allah ya ko makarani ko niro na patama niat na usolli pada salatul isya di situ masuk. Jadi dena lapalan niya na at toati minasaba okay kata bere na patama. Tapi iya mi tawat di patama oko kata bere narek ko makanja ne matuy apa siya bujuna dilala sampajana. Tapi iya ko dena lancar men itu malampela da ana Allah. Nasaba napay itu ini mani itu iya ko makanja moy menyamang ita sa di mapangolo ipatame ko iya mi ko de tulle yolona lattu pinya enapay buah kata dere makiro
Ia nariasan niat sampajak, tapi niat melo mas sampajak kenroy. Maka dia tahu pandrita. Oko sujuk pacapurangnya wading. Ia mu sujuk pacapurang mas sampajak nisa. Nia kameman ni mas sampajak sub. Atau ia mu melo mak beresalang. Magi beresalangnya na dua. Lo atau lo abio. Nanya tu tahu mak beresalangnya kak dua mi. Tahu si runtuk si batau masarang. Ya nanti kau mak bicara hakiki pitu isak na beresalangnya. Nomor di aja mula pesangi waktu sampajangnya na rekode pemusumpungi sampajangnya mangolo. Makanya lau atau wijolo napa lau abio. Yang kedua, ia tu mak beresalangnya na sabaruh mu polisi runtuk puan na angkai rewa beresalangi. Aja nu bahas manangan walam pela dia metu ko tamel ko. Jadi itu kuncinya. Maka dah pasti sumpungi. Apa ia komututi assalamualaikum nademu sambungi ina cinampak itu sampai jam 5 menit masa pajang isya 5 menit masa pajang magharibi subuh mahkoto nak kalima mau tu masa sampaja 5 kali 5 25 menit ia muak gosip sijak bangkerok. Itu jadi itu kira ya agana ya natuna kada nabita kau hadasa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ajak tapak petuh namo tu tinro ya mahkotomi tu iya kotomelo matinro kawan ni bitanya kameman kak matinro masih aja supaya wadi ngak moto masam pajat tahajud siaga tak matinro ire kengi pakasiang nasabat tinro na untuk sampajak. Iya. Yang kedua kega tinro maki apalah tahu pura masam pajat tahajud nama takko na sadi na dia penatama subuh maka mereka jolo istirahat untuk mata jawat tu sampajak siaga eta nama tinro ya tu pakasi tu ya tu kega pipa tinro maki apalah taula leseri dosa kega yasan mak gosip itawe maka dia ko dia ulo matinro ya namu ya ka cucu tu maka dah jolo cakar dulu ada ka asa dime ka lo matinro itu namanya tidur ilahiyah. Ya pokok macara mapitai na tinro tidur syaitaninya. Ya to si ko cakar dulu ada kita tinro maka dete tidur sunnatullah. Iya, denawat bingi gau bawang ngalele. Ya ko to cakar dua tinro ki. Aja tapas tasis saya lihat bakal benjok na mata. Iya. Napan itu ko to mak guru iya biasa udah ripa penjelasan na guru taro kota reka maka dah. Iya jitu nak malaika na pangarui memang tu ati. Jadi kenroi namanya ga malaika tak tu lima tenang hatimu nih kau tahu tenang hatin nama lomo tu matinro. Ya na tu nak kade komis sangi malaika gampang ya nang kaun romon roi cinampak matinro mai kaya tu malaika na. Iti tani gare. Kaya waktu na tu mabasa matinro. Ya kau tu masih kiri. Mat komo macan nih bilang pilangnya na tak denda. Itu karena para malaikat itu mendekat. Yang kedua kaya kau tu mengaji. Napai talulang pak ibaca si garu-garu ni berisi nah. Iya, itu karena resonansi malaikat. Yang ketiga kega narekot mendra ipak katok beko mimbara eko jumai. Nah sabat tamamanan itu malaikat rahmat itu mengambil sak. Kayaknya tu ampai mata gampang matin rotai nak nagalulu je mata namat kepat jamoy. Ya tu ampai na anjurkan ginabita salah satu tanda orang yang alim dalam fikih malampi isampajan na nakatobana. Jadi itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu namanya malaikat. Ia ke subuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang siruntuk. Ya tu ampai ko mengaji tak ko masigi tak kada jolo rutin cinampak masalawak piwoto masyap kita pesanding. Itu karena resonansi. Ia na tunah kada tahu pandrita. Ia na angka bola monroi. Na de na me matinro matamu.
Tuli mak galere ko kamara mo pura si ko je titilo atau titi si ko labio na cia makapat jam matamu cia matinro mututu matamu deje na me matinro iya tu boleh makurak-kurak barakai iya na tunah kadana bita la taj'al buyutakum maqabirah. Tagur isahaba bukan karena tidak sholat, tapi napamasangi sampajan ko masigi sehingga Nabi minta dikembalikan sebagian ke rumah. Makanya ubasangi menurut apa hangan atau pandrita desa wong rima guru maka daya hak desa na Nabi teh perintah maka da aja na komanam masigi mujama sampajammu tarongi sampaja bolamu. Iya, kapo tu tahu masampajan yolo na siya ko to ni masigi sampajang isa pura si sama sampajan sunat to ko masigi aja. Iya ro masigi engka na baraka na. Bola tami makura-kura baraka. Bawai sampajan sunat yang nak nabita la taj'al buyutakum maqabirah. Aja mo pancajiki buruk long ni bolam. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Ang ngaji kokor. Iya. Apakah boleh membela baraka na tu ko? Apalagi bola tay di makoko akan makalilian ni. Dia na pada biasa. Iya ko boleh riolo, dia na mega setan na. Yo makoko mega ni. Apa ini taro setan? O kilala boleh? Kika wakana taro setan. Nomor si di kamera si bawa kamera mandi WC. O kilala kamera monro WC. Nagay baca ko to tama WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Na ya ku baca ya rona sujinge laukenre. Lokki kamarai. Nama kakan jaun roner. Itu negara. Nama igare. Iya biasa kang WC yawai. Bola aju tu bu maka dia lemonri. Jadi potensinya jin itu tinggal di dalam rumah. Edek to nama lada. Tapi ia makokoe sigaru. Nama salana. Ia ko tak buka pintun na WCW. Na tak asilam okui kamera monro. Berarti angka hukumi maka danamu ia kamera manca ji WC to. Ia nanti ya maka dade to kada rewa ki bongkar WC tak dek. Maka dama aki buarangi dua palaca. Angka palacak boleh saliwang, angka palacak boleh lalang. Iya kau masuk kita lacak. Iya lacak ya rok pintu na kamera mandiri WC aja na tak buka. Iya. Sabak ini mato. Napa nih makoko aja macam apa nih anak mondri? Iya ro nabita na pasapasang ya na melo labo matan na suro-suro manang ya nak muro anak-anakmu jangan berkeliaran suro tama boleh tutu ipintu tutu jendela dengan menyebut nama Allah. Ya ko napak gurung ibelisi lokko Abu Hurairah na suro baca ayat kursi kong kay tutu supaya dia na tama. Tapi ya ko patang pulo jendela na may baca ayat kursi may tutu. Dia na tatutu dia na selesai na isah. Gitu. Jadi cukup menyebut nama Allah. Aja nani buka ya ro anak-anak ya nama celak nama tanah semelo labu suri tama boleh. Aja na saliwa supaya dia nak kenai pengaruh-pengaruh negatif. Na iya makoko ay kumelabu matanas na pamanang yang masuk mas selfie sunset gare. Tani gare. Jadi itu kunci dalam agama sebenarnya yang perlu kita anukan. Kemudian ia tona ro ampai nabita napak gurungi dua beresalang napak gurung enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaca ko tama boleh supaya ia rojingnya macu ko idi ia narututu ipintun na dena tama paya ko pole tu masigi ento rewat law boleh nang kajingo ko tu macu tu pole pasa makoto pole ki apalagi ko mangaribi ni jadi nacuri kitu jing yana tu dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup sehingga dia tidak bisa melihat jalur masuk. Jadi itu sitongan na beresalang ternyata utu bawang beresalang itu namoy ya tu jingin lawatoy budi tu guna na beresalang jingnya dia natama. Kemudian yang kedua agak pinasurangan
Fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Aga ia koto tamak kuilala boleh nasuru nabi tak beresalangi alaihi. Jadi itu tuh koto tamak ko boleh akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu baca. Maginan kaya roh. Assalamu alaina tilawi supaya salama ki okuri lalang na bolata. Ya kung kapangaru-pangaru makalelek din akan naki. Yang kedua wa ala ibadillahis sholihin. Yan na tu malaikat pamasewe ang kakilalang na bolata. Ia komelo ki malomo-lomo daleta tatambay ni kulu Allahu. Paangka nawasiatkan Nabi tako sahabat na pula Yaman maka daya kumubaca kulu Allahu kotama ko bolamo. Insyaallah dimudahkan rezekinya. Na namal kato ngangiwe rewa ipo yo ko Nabi tanasa tanya bamadecin namo bali bola aku macho to madecin. Jadi nak tahu pandrita itu ia nang tahu baca kulu Allahu ko pore mak beresalam na baca kulu Allahu insyaallah namo bali bola na macho to sogi. Nah ya roh tanya di bawah. Iya. Tapi ia roh kulu Allahu angka na tahu pandrita mak kada cicammo angka tahu mak kada baca ketelu patam makasih sangi Quran. Itu apa ya kui baca ketelu kai tamar ini. Kada pak kena ketelu tapi aja mau tale pango ko pintu tam kulolot Allah subhanahu wa taala maka dasya tu matu bali bola ta balampi to baca na yere tama moki lo lalang lo kamara lo ke ga yang penting ketelu ta baca iya itu iya jadi si sapi pakulinga maka da iron nak boleh iusahakan ni nang kabaraka ilalanna kaya ko masigi manasani jadi ya ko meki mangaji aja nanok ko masigi ko ni bolata iya ko bolata meki masampaja sunna ko bola yan namo sampaja paralu ko masigi angka riwayat pura ubaca al hadis au kama qala nanti guru tak yang luruskan kalau saya keliru. Maka daya rumah sigi de natat tosit di masigi risi de onrong na rekode na pura tati wadio na nabita kutonrong. Isi sapi pakoling de natat tosit di masigi ataupun musalla o kosit de onrong na rekode na pura tati wadio na nabita kutonrong. Nah sabayaro nabi tak watun na sebelum mati napasangan memang maka dia ko pole mati-mati ko baja sanga dia iya roe na sumur garas mo pake dioka napasangan jadi mandikan saya dengan air sumur garas itu ada di Madinah air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah itanya wae Samsam. Kayaknya di jamaah haji, jamaah umrah, kalau ki mengumrah, aja na way Samsam bawa yalan to rewa, lo toki malay way na sumur gars. Mo si botolo aku ami, kota ko ang keluarga li sulori pamasya na po ng Allah Ta'ala, iya raway diyo patutu na, iya na rota campur air sumur gars. Yalay baraka way diyo na nabita. Hindi. Makukuha pura natutu tayo seret na so untuk merenovasi tak bukan sudah 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah dibuka tapi antri tahu apa iya ro pole siwa ro malenga we nasa we mate tantri ustas ya kopi we samsa dia to tantri tapi kopi ro nasa ngantri ki iya karena itu air agak kanjaknya mega ko menurut penjelasan guru tar ya nang ke anak-anak magampan akan nagangguan jin naruya tayo na siapa aja tasurin minung ya ruwaya na mo si tatgo ya natama ya tu air sumur garso ko atakalena hancur ya tu jingi ko denasu jadi itu air sumur garso itu
Iya, tapi aja tuh si kalau umrah yang rotakatai. Iya. Jadi irwatune dio nabitta, irwai dio nabitta, denan no okotanai lari menre nih. Nah pas setelah Nabi dimakamkan kemudian hujan pertama itu, disitulah air mandi Rasulullah ikut ditetesan air hujan. Kenro angkat apa oku itu macam masigi. Dena kama lino na reko dena tatto masigi musalla ketuon ronna waidio na nabitta mitti termasuk masigi. Yana tu ampai makana itu masigi terkoneksi langsung si bau ale malabina nabitta dan juga disebut tempat yang penuh dengan barakah. Iya, makir. Jadi itu ampai koto tama masigi ijagai. Nah, tajagai masigi tak. Jadi dia sembarat tuh. Ajarkan anak-anak kita dengan adab di dalam masjid. Itu ampai dek tu nawat dia lah tanah masigi. Kayak tau panrita purawan rima guru tase Muhammad Nur Kubiran. Liwat tahu nak ko pakai anu masigi. Namo sandala na yeropole bola na dito na patano ko masigi patano ko pakarkan na masigi gang kami pala na masigi na taro nak julek kata maka sandala na korilala sandala manipi denang kana pasui ro sandala na utana biasa ka maje ni tolay sandala na pada itu sandala na sadena iro tanana masigi na timbunan na sidak katawe mak deke matu ko pala na sandala ko ubawe lo bola ko dulu pertanggungjawabkan tulo na pengalatan. Nak kada tikui lah le ko kui kampung na mo pangatat na masigi na lato. Iya lah ko aja na nanya tu tanah timbunang mak dake ko pala na sandala. Jendela na masigi na balo bola. Iya. Iya. Itu topan rita hati-hati. Iya. Jadi di saya lanjutkan. Iro nabi tu nak makan ipacingi. Iya naro kapang nasa tau pandritai maka ada jenne iya naro jenne hakiki ati apa iya tu jenne nak bisa mapi pacim pasti sampai pak koling iya tu jenne nak bisa apa iya tu jenne nak rusak inajisi de pura ki mak jenek talek jatai mano dia nak rusak jenek tak demi nawat dingin mas sempajan nasabak mutanajis ki jadi ya kata pura mak jenek na tolek jatai mano lo bandi bisa wiro tai mano aja na tak jenek pe amang kak dia nak rusak menyentuh najis itu tidak membatalkan hanya dibersihkan najisnya makotoro kong kanaji si oko lima na to makjenne aja tak kada na dapi piro na po bisay de bisay wijolo na paki makjenne nah yana to na kada tau pandrita an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-taskiyah paci ngati ya ko az-zakah paci waramparang ya mumelo mas sempaja peresa ya pak pakai ni melo mau pakai mas sampaja mau paci lahir batin ya kok hadiah cale aja memang mau pakai aja memang lah iya kota yakini maka dia upake melia wajujuewe angka anu masalah sale lalan aja tak pakai mas sampaja pakai hadis nabi ta nigi tau meli pakai 10 dirham naliang ni asera dirham di halala nasi di dirham di haram na takko na pakai mas sampajang itu pakaian na deni tarima sampajanna dena kada nabi ta dena sah maka dami deni tarima nanya sange anu macarepa dua macarepa angka carepa karena bandana angka haram karena bandanya ya maka dia haram lizatiha angka to haram karena apoleangan prosesna maka dia haram li ghairiha ya ko bandana haram mana sabawi bangkai darah anjing bandana memang to haram angka to ya sang haram li ghairiha prosesna halala bandana manu halala tapi ko manu na beli bola yang kedua pakaian tomak beli na yeli
Polek beli tomat timban na din nagan na si kilo atau makada si kilo din nagan na si liter to makada si liter natako ang kanay saro to makada mo para mo modala na dito na dapi nalay tawe na to pakala no koro makada law kalasian no anu haran na ro nasaba haram ligayir hiya esan na iya na ron na iya ngalia nga waju-waju napay pake masampajang ina namo pekko batewe kata bere Allahu akbar de maka dai malaikat ina macari patua jujum iya iya napay dia napay pakaiannya yang kedua anrewe apa cingan na andre namo ang kaya sang andre harat betungan na macari pa memang tapi ang katoha andre halala pak kita mata tapi nasaba dena susaka na macarepay makanya ko paci warampara maka de azzakah ya ko paci ngati maka de at-taskiyah ya ko paci hakiki maka de at-tuhur ya ko paci lahir maka de an-nadhafah jadi itu jenne paci hakiki ya natu nakada patareka ya na pura mo pake jenne mo makbal aja mo pake masampaja macarepay ya pura masampaja mangaribi mutuda macurita mo balik ko tu alaw no mo jenne pe emang ina tiasa jadi dul wudu de na rusak jenne mo tapi macarepay ina tu makada magi na tu makalimo mo ipacingi puluk kurusini na dosa-dosa puluk kulillah magi na tu makjulu mata ipacingi puluk ko pakita magi na bisa lima iya mega mapigaw dosa apalagi pak jalo he magalay mahape iya kemudian disapu ulu pikirannya pikiran makaliliang do Chile pareng kalinya aja inaknya nariyasa paci hakiki na rekomule jaga biaro yana rode na luka ro magi nagjesang suku jenne akatalu mo bisay pamulang pacingi populer sini na dosa-dosa mo bisay akadua talisari po baraka mo bisay katalu tapancaju po ngiya untuk pasalama kak mata kusurumon rim jadi dena rusak jenne mo tapi pak dongan na dena mungkin lepak na mo rusak jenne dena rusak pak dongan yana riasa jenne teluka dena mega bicara makalelian na pau pura ni mak jenne na jaga ini matan na jaga ini dena na ite no makalelian yana tu nak dapat tareka mita makunrai mak dosa ka jenne ya kuya melo yang kalinga dega tapi cocok ko yana tu ampai de tu barani di ma guru tak luar biasa saya biasa mengikuti cara beliau itu kalau ada rakaman-rakamannya itu deti di tobarani mata reka mata saupu na reko dega guru pabimbi deu barani pada menti makale angka ka kita atas dega haga mita muka nasaba iya ku ibaca ni Muhammad Rasulullah mega makaleleang pada rumah kada ia muita makunrai rusak jenne padahal tanya rumah kada pak kita pabulakan mata pak kita na pesuh nya naro na masuk jadi aku muita makunrai nang kana pasumu terlintas macari pe jenne mo law pacingi pe emang ina rasa jadi dul wudu apakah baru jenne apalagi ko to pura masa pajam mangarib na to buka HP naita ko tito ay mangkamanan kani masulara poncok goyak goyang nging dega macari pa iya na romi pacing enak ko warang parang asaka makanya guru takali sidendreng almarhum almaghfur lah iya ko mapacingi pakai lahir batin jenne mu pas suku-suku tona kemudian atimmu degaga ganggu pura mu pangolo memang mapacing andrewe anu tak jaga memang napa kalau kata bere male pura ko mala jenne nak mulo kata bere demo patuji na matuju de namangki mo pangolo ko puangena nasi sambung mana ha atim mo si sambung pikiran mo si sambung watak kali mo si sambung mana de gaga yo pokokati mapetang de itu jadi kare ya naro nakara to pade teh pacing jolo ya pa ya naro magi na ipu arona nabita kemudian dibersihkan ada matakan dibersihkan
kapesa iya tita sebelum tumas sempanya. Ya nanti au podangi jamaah umrah kong kami lojo ka makana manasi paling makanja uwa paringerangan aja na kopor mo jolo muruso aja na boko mo bacelaunge agay ko may tuno bale balerah ko aja na muruso jolo sapa ijolo ya ro bali bola mo ro macawe en kakamapu rame wasisala iya ro jolo law mo pasisumpu pakanja ki pak me ko tolo syari nabitte namah kala nabitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasala yali ya nang katau silat tak bicara na de na si sumpun na saba silat tak bicara si bawa sila surah salana na liwat talungas soe aga nasa nabitta la yahillu lil muslimin tanya golongan salang itu betul ngana ya sakarang ni okko nabita dia tu akan kapere na sabang kata pandri tamakana tanya na tiya to matapa ya tu ya ko meki lo mangumrah na to si sahala bali bola na to lo na share nabita assalamu alayka ya rasulullah ka nabita kay itu bali bola dia si cocok maja nang kalau ko mabira salang okko magan iya jadi temakan yakin pada mia rotau melalui sila umrah pak ya sering saya sampaikan selain maka dah kurang-kurang ya kuat dini cica nasi tau tajoka aja nanaloh kataluk kepa magai ya umrah ibadah pribadi bukan ibadah sosial nah iya tu ibadah kami nama kanja isi tongan na ibadah sosial yang ada masalah sunnah mo nah sebatannya wajib umrah itu pada ni rona maka dia kata mandre andre haraka patapulo sona patapulo ni nadi diterima pak dogang ni na iya kata mandre andre hara napa jok kamaga ni na 20 merua sona ko mangumrah itu 10 mili masona na rewa ko tu na degaga ya na tu ampai macawi sama lagi angka kamal lo galunge nete telo iti na bawe rewa lo bolan na da ibainena nanre lakay na napanrengan niya na nanre toni mapuasa italupula sona napatapula sona tatola pak dongang itu komandre sisa ngandre harang latuk malepak tadi panitarima iya hati ki tajagai keluarga tapolo ko andre mende idi pakonta itu ka pakonta ko may ya ko puleng ibali lakay ta ko puli makonta tatanaiwi makada kenri curu kontak taon na tawana ko kaloban na tawe itu pameng ni makoto tabakan jati nasaba iya nang kanu masalah ko tu pasag angka ko kita risalah makada didi palapaka Roma nasili kang ngisi 500 itaw tertunda tam suruga polen manre daging ngoko bolana sahabana yoli ilaw manre syukuran natako angka mana isin na magoro iya rotawe nonroy tasila daging ngunta nakare kanukuy na cialaga na iya manawato na rewa darak na tawenola mampasilasu mampasitaru nasa macawe na di na may lagaya ro daging ngoko isin na lepang ni sapi di palapaka Romana tawe na sili kang ngisi napanabeng gara-gara yon na di palapaka Romana ala di nilaw yo kupuna na dara 500 itaw tertunda tama suruga nasaba na lawi kahalalakan na watun na ko para masya maga pa di capa lokana tayo lawawa kalau pasai maco balase mapamulay wirin na pasai watalatu kamor rewa na dito gayali ni gare iya mapatika kay naiya ko mabalu itawe dewi sangi ko fikir nasaba saya belum mengkaji betul ini tentang fikirnya tapi aku tasawuf na iya ko makbalu itawe na si rupa mi gompo na balu na denawat dingi di malangi aleta ko tome macoba misalnya pak balu lase na gompoy pak balu rambutan na gompo na pasipulong yung rambutan na tolalo makadayawat di gay coba makadayawat ding aja na hindi japuy
ipalengang ipala limay napayilaw ale na japurang na rekosiga garu ya rawat dingi coba si bana balu kecuali na pasalamema wat dingi coba wat dingi japurang ale makomoro bate tama coba jadi ako makadai mabalo ite nakada maga rambutagi macam ni garo makadai iya macam ni kada wadi gai coba makadai iya ta coba muy eta papala bani lima ta kada iya tabe ta japuran na pale ko coba ale na japurangi yana tu halala nama baraka aja na idi malangnya leta nih gadi nakan nah iya na tunak kada guru ta kali si dendreng iya ko timbang ang ngulawang melo na pake po ng Allah Ta'ala timbang isang pajam mo sa puripala ko iya ko timbang ang ngulawang iya kene sampajangi ipares sa pada pakalare ko may malyoto besa kirunto pakalare may malyoto napares sa manong ay mano ni kachana ay mamili niya nun na oy metta ni oh mano maka bicara na to itu pakalare to kome malyoto maka bicara na sa mano ni mate kare ni mano ni ano na pacet na katto ni magay na pares sa mano tapi ako may makbalo ko sila na maganti makwato no dito na ako kumay makwa jadi kene makiro batay na po Allah Ta'ala pares sa isang pajata sa baraki maraji lolos iya na to ampay makadataw panrita de pakoy ang kapasan na nabita oko ale na panguluta mo asbin jabal makade nabita usi kaya mo as la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika upasak ko muas aja mututu itungka-tungka sampajamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ikut tabantu kak kasih untuk si mata maringar lakoridi wa syukrika tabantu toka mancaji atas syukur lakoridi wa husnil ibadatika ayana ipo tapancaji lalu iya sampajangi ujamaiwe sampajang yang paling baik sempurna di sisimu tapalakmu ya roh ya kupuran dibaca fil alamina innaka hamidun majid dibaca dia roh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika ya kumeki tambah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal napaki mak bere sallam nah tapalak mo tapalak cek de ya rodi de to napa sepasang labita nasabak dia itu ya kasampajangnya telu nomor si dikedo nomor 2 baca nomor telu peringeran cik di lagi madari salah to mengaji bawa madari salah baca mana sengkayita itu apalagi sampajang na telu ati meti pakanjaki peringerang melotoni lai pangolo ati melotoni pakanjaki baca metoni pakanjaki gerakan ina de gaga na engka mana tu kesalahan lah iya ko makanya nabi tapanga kami na makalasi tau minaw nila sampaja makanya saba ang kakape tau minaw ko sampaja makanya nabi tangka yan ang kataw roko suyo na din alam pulaka na yan ang tupanga kami na makalasi jadi namogarakan na sampajang nitupe ko salay bahaya to jadi roko aja na to rojo pakanjaki menurut riwayat maka iya ro nabita ko roko na tomala kaca nilisari we ni patada ngoko lakana de na tak bolo ko roko berarti malempu nang kapo aja tau mako ko masampaja DJ na roko makalicuai
Pak maliwang iliman na loko kecil-kecil lah. Ya sangero kok laka si baponcing si lampu. Cuma iya ro nabita nasuro ki mitai on rasuju jadi ya tu kotor rokok de na no ulu tatong kang icek de makko memetio ko kasahatange maka daya mo rokok na mo tong kamu icek de ulummu dari himigdala ke hipokampus tas tok yo koro ya na tu pacingi sarap-sarap dicu makanya ukuran na koto kata beri di makun raya yawa-yawa di mai icek de ro burut kali si dender biasa kada ya kok kata berek na tumakun ri si lempu icapak jarinna si bahasa lengkana supaya dia menrek di mana taraka aja na tak getap pakaianna pa aurat na makun ri itu termasuk pergalangan lah ya. Jadi yawana yopi korone tak buka-buka isi kuna nenrek si lempu ido do cilina ya na tu nang karone solli nakala Allah sampai jam makun rai ni tu na jam ya sa guru tak kali si dende pak di rone ya si roko imakun rai tu de to tu nasu si kuna ela di lawalam ni iya rone we wat dinola anak dende palawangan naro tak buka suju imakoto tak buka-buka makun rai lari lalalatoy ang kami lau baca ko pikir makadaka waya na iya megay ga masalah iya rosalisa pa tay di makun rai ko Indonesia maloga yawa sehingga tak gatal ko to nalong na ternyata ya yawana sadangnya tanya wajahun na iya ni rupan na makun raye tanya aurat iya yawana aurat nih jadi ya tak gata sali sapa elomon rina pita aurat maka day batal isang pajang man rasa nih iya deh kok pikin na Syafi'i ang kawita sali sapa makanja tapi Malaysia ni balu talito ni ako agasan magala mo ki masopi ang kakosa na ang kaganasan na jai wat dingigat talayo lolok ko sadange tutu hiro salisa pa usaha kang ya kong kay ro dia makiro tali ang kay gat talayo lo natutu sehingga dia nalalilok ko to along napa angka masalah tu kumaloga toy mukba to kami itu ulu nasaba iro ulu na makun raya gemak na makun raya aurat jadi kapa pitai batal nasaba sara sahnya salat menutup aurat yopi dia rone namo ade ne tatutu na urat tai di otu emiana posi antara pusar dengan lutut aurat angka maka da antara berarti mapamulai utuh na rogang ka posina angka to maka da yasenge antara dia nokoro palawangan na dogan na to maka da kin rimon ro anu kada antara pasai si mama sigi kin rimon ro tang-tang nokoro jadi yana tu ampe mak dupa tapi idi arone maripa makun raye mi kasih iya na ulua na pita na mo si lampa dua lampa batal iha tu nasaba tak buka ya urat na atika kice de budi pakai ngipalapi irilala ya ko ya halusu katanya ulua bulu miasan na ya tu ampai ko bulu pita de to na mereka bulu mata bulu aning bulu cepi ko dia na mereka ya ni ko ulua tahan cek de ya papati kakak apa alamat sia-siamu itu sampai jangan ada masalah. Kemudian si tanganan ni 10 jolok-jolok. Minak si jamat ceramah di si Jalni jam 8:30 9:30 si Jalni jolok-jolok. Namo de makalaki de wisang namo de witaja ya nama takko bangiku ada si janji maki iya ro sampajange penjelasan guru tak saya ikut ke situ Pak ya tu ya Pak Bu itu nang kawacara maka menuru iya dia berani
maka nama tu menurut guru ta, menurut tau pandrita, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik. Ya aku pura kama baca hadis, itu hadis maka penjelasannya menurut tau pandrita ya. Magai, tania bangsa naku wat di matafsir tania. Jadi ya ria matu ke surimon ri komo angkat tahu cara maku na curi tahu nak kalai tanai jamae ni ke pak guru kok nak kada Ustaz Yusuf nang kai malaikat elok tanai kak makala kin ro mala dasar ro pada yang kadai manta sapi makala lo muntah ro. Jadi dena masusah ya apa ya wakada na manuru iya manasani la ya didi kadai malaikat ro no tu nai tanai ko iyo poko makadaka menurut guru tak Abdur Rahman Abok Dalle na sebab puluh ke ruang kalinga misalnya nun puluh ke guru tak Haji Fathudin Sukar puluh ke guru tak Abdul Muin Yusuf pendapat nai manta sapi lebih menyamang nah sebab mage batu ko makalai mana karo pendapat mi manta sapi makala lo muntah nai jadi ya pacarama pada mak papalayangnya ko warkop jadi aku pengantara kopi, ia aku mapai kopi. Nah aja nak tak cairi, tahu maki buah. Ya kan begitu. Ya maka mana mapai kopi? Dia bisa gitu ya wantaranya itu. Makom itu ya macarama. Jadi itu kan pendapatku masuk Pak Bu. Pendapat nami tahu pandrita upaletu kang. Ya matu kota amal kangin aku tanangi malaikat ikin romala dalele yaitu maka de ustaz sepodang. Nah lo malaikat tanai kak ni kemun rumah maka aku miwang kali nge matar malaikat lah koro tanai ya murusui. Itu kan makiro. Itulah jalur kenapa ulama kita namo maca ina tetta igurun na tapuh. Karena kenapa? Untuk pertanggungjawabannya. Iya. Ini makom itu ya Pak deh. Pak Mega apa tuh puluku tu si wali ku macaramai. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Menurut ayat ini kami pahami begini. Ya nak tahu metal ada mati paresa. Kada macigau tu ya tu lima buah pendapat. Itu jadi makir. Pak kepala kawa. Pak kuaro. Penjelasan na guru taprop Nasaruddin Umar na pelatu kang maka dadakatkan umat ke agama maka mahaja nak bicara makro kada Pak Menteri maka lalu no Pak Menteri tanah ini kan selamat tuh ini pacar memang itu to mapalemba mi iya itu jadi komeki selamat makom itu deh Pak ya Allah maka kenapa ni maka tadi masak degaga ini ko tahu baru degaga ko macarama kato Pak jarak de urampe guru tak Abdur Rahman Abok Dalle beliau adalah ulama wali Allah kekasih Allah barakat na guru tak barakat dua telu murid na guru tak dan orang yang diutus itu untuk mengajar di beberapa tempat cabangnya DDI itu sering biasa cerita langsung nggak sih wow menyampaikannya maka dewi guru tak di paganasi ko apa disangangin nau tusuk ni mancaji guru tuli makarani dia gak bisa po aga makarani guru tak jokano tania iko Pak Guru iya ya Pak Guru nginasang ustaz bok kita dia ni paham toko na yulo na nana emang Pak Guru na deje ni pahangi la itu tu ibu ini paling nak komejangi ulo kantoro itu datudang angkai guru tak pemaraja sak dan nako sidake ku makan iya tu nak Pak Guru ni aku mak nana lewat nang Pak Guru tema lo sikit nasa dena dua mina katalu miro nasa Pak Ustaz jadi anasa ko Pak Guru kana tatumpu na kada upahangi upalen na nitu ba usalay na ako tulo kantor itu datudang ko kadere angka tu guru angkay guru ta demi bitay nasa mataulo tapi sakdan na makana sa Pak Guru makada makoy maknana ya lalu kue kendari Pak Bu napodang na makada ya oto masampajas sunna kawan nista angkay guru tatudang alena surah baca ina panajalo ka nga makalagang ka na iya tu mo Pak Guru nga jolo na iya mananasa na pajar rewa guru tatama to maniro kita
saya tu waktu na mati guru tadi ulo iya. Nasabak magi. Nama kada mati ni guru ta nang kamu pitulipak guru. Tu ko wali. Maka dah ternyata ga setan na. Oh tania. Iya ro tau pandrita tembus ikar menur. Namuji makoko idi wadi mato. Namu iya pak. Pat di sau pak guru te ko kamalimantang makoko. Pe ko carana. Tania mi pada guna pakai guru ta ya ma video call ma. Ma video call. Tapi kita coba dari analisa ini. Iya ro ko ma video call angka sada angka rupa na dengaga kabar. Layar besi ke ganola nang kasada korosi batapek kurilalang. Iya tuh na punai tau pandetariolo dalam hakikat. Iya jadi pakai mopi ala. Iya gurut tadi na pakai ala. Iya ko iya tuh na runtuk tahu. Tak buka sinin na rahasia. Tapi dia bahasia. Gurut tak yang lebih tahu yang begitu-begitu. Kita belum sampai ke sana. Jadi acila kapai di orang yang dibarruin sekolah guru tama cawe. Nah dia sumpung ya nak telok koromala baraka cilakan. Iya. Aja nak kadang ke sekolah modern kan ke sekolah maga tania. Manasa guru tak ya Abdul Rahman Ambodale made ciletu mate. Iya bahasa aku meta curi belum tentu. Iya dia pun jamin. Masa kami makan ustaz, saya belum dijamin. Ajak kamu login pe kak capak lah. Maka dia mantang ustaz. Makanya orang yang dijamin kewaliannya dan juga dijamin baik adalah orang yang baik semasa hidupnya sampai mati itu dia baik. Nah guruta letuk mate manasah. Berarti rosidin dan jamai guruta napal bangangi anu manasah letiannya. Aja na talaw kacinga-cinga sapa-sapa baraka sapa maga nang katu manasah. Na manasah je tu mati latu capak nama decing. Bahkan ni kepasuru igurutta. Salah satunya adalah guru kami gurutta Kiai Fathudin Sukan. Maka dapas paling nak gurutta ko jalore nak kibur buka ipasyo pawalungan di metu gagisan. Itu langsung memberitahu saya pribadi ketika di pondok. Kalau ternyata wali sembara ko tak dengo ko kalabong. Itu ampai makala itu ya Pak kolalo ka kodeu sempak lepan nasabak merepalada ka kodeu panoi kacana oto ukiri ngangi pate hagurut tanapa ka min law baraka pupong alakala napa macer iya tu tahu wali Pak Bu nade na mate kuasa makre na bitaan naumu akul mau iya tu tahu matinre masih lasuren si batau mati agang itu. Ita kada ko matindro ita wena katulutulu. Makita ka? Makita ka to matindro ko katulutulu. Makita. Na italena lo Jakarta ni italena lo Jupanda padahal matana tatutu. Itu bre. Ko katulutulu Italia ko Jupanda ma balanca. Italia ko Jakarta. Na tatutu mate ko to matindro. Mata kay pake makita ko to katulutulu nang ka tembus pakitana. Iya tu na pake tau matewe na tembus pakitana lakolino. Masa dia kota siare guru tadi na itaki makadaki engka galalili na kau hurapat manang iya tu aga nasa nabita uni sandala na tau mangantara tau matewe 40 ni jongka na aje na nang kalinga mo pito matewe coba di minyak na baca desa itu na baca mo di na pahangi na makadaji ro nabita uni sandala na nang kalinga lawi nabita masyarakat kubur aga nasurongi beresalagi assalamualaikum ya ahlal kubur iya ko makiro rajan nasa de nangiro to mate mabela ko rasul nakibur e manasa de nang kalinga sehingga makade Umar nang kalinga gaje Pak Madodo batin nabita kana bita Umar lebih matarangi pareng kalingan na to mate ini tau tu demi muang kalinga mappe balik karena dia menjawab dengan rohnya bukan dengan jasadnya kemudian mega tahu de na matapang kana pacala kubur nasangaga buru agay cala iya ko angka tau matindro nakatulutulu na lalu nga sujangan atau laigasa moto mapat di mana ngalili na padahal diga agak gesa makole batu pacala kubur
Degaga gesay watak kalimu tapi kau rasakan sakit. Makanya Nabi temakada an-naumu akhul maut. Ini mah peringeram ya. Makanya Pak Bu, terakhir ini. Tapakan jaki lalu, macaki itu aja tamacami masa padale. Macaki itu. Iya lino at darakan na akhirat. Jadi ya kung kawaramparat tasalay okolino berarti okko midara tatataro waramparat tadi tatilo bolata. Cicapi pakoling. At dunia masaratul akhirah. Iya lino at darakan na akhirat. Berarti lino ye darak nih. Iya ro akhirat bolata. Nanya ko angkat tau mak darat nokko mi darat na nataro asele darat na de na tilaw bolana iya na tupak darat sigilingan otak na makko to itu kong katau masapadal le okolino na de na kiri ngelok ko sorimonri tau sigilingan na otak na itu aja tapasilap po ulawangi gang kasiku isalay mana tuh tasa kamay ko mati ki maka danalingi anak tanalingi lakay tadi gagay itu bay ni mondri mi malat ken rime lolo na de masa ide nak bay ni lakay ta ko mati tuki lagi melo mak bay niya palay ko mati maparingaran aja tamacha mi masa padale tapi dia tamacha tu ya ko iya rino adara kami parewa ya selek darat talo bolata bolata di nakolino monro ka kusuri monro tabawi lokoro iya pania punnai agagay na rekode niya punnai tapi salama tak punnai de tak punnai gitu aga maknana iya ko puray mo sidakang agagay tu napakuti ko punna yan tu ampe anu puraya bere dini pasu sakka nana tapi salama engkau kui ko maka bayar sakatnya kenapa karena itu baru masih amanah de pemapun na ito makanya usahakan na ang kaki matcha tuh matcha masa padale ang katabawa sebelum lauki oko iya aja Pak buta pasilapot tuki maka di tomato riolo wija muranno nga buta ciwali ko anak mo muranno nga buta ciwali ko tauleng ni muranno nga buta rapa ko agama nana anak tatakiri lojo panda makulia ya minatalipo ko capu idi iya kong kay kirimang yang letu de natalipo SMS manikala letu ni kirimata de nang kanakutana mapamago madisi-disi moki gatu mapura ni gamanre mana satuki apalagi ko tomate yang kedua upasan idi na mapahang agama makokoy akasya gaita siya reiki buruk na tau matot talalan na si tau ngayon romate akasyagi lo masyarakat kubur iya ko akadua mi lo masyarakat kubur otak katalu idi lagi pahangnya agama akadua mi lo masyarakat kubur apalagi bijay ko din na pahang agama bikin isang imaga sejak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara lino toto jampat wadi jaji terimo to soe baja pajak siulang akan melupakan mahaga sejak na nalupay kita we ko tomate Pak masih apa yan adegaga bukot tamawari tapangolo ko pong Allah Ta'ala sebelum tamangujul ko roman rasa kita aja ta sa pabawa ngokolino sowan yang kagagi chinayan redeniali dami mapasipulungan ka siapi mati ki isa puri palak degaya pun sikolan nagurut tama cawe mangkoso aja tabiarkan yang anak-anak ko rumah sekolah degaga pasti dekat tama mengaji anak ko rumah sampajan idi tau mau pak konandre andre tanak ko rumah sampajan anak makapala siaga egan na apalan na kita akan mendapatkan tanpa berusaha kemari nasaba idi pandre idi makibor gi onro magi tau mak bangun masigi ini janji bolok ke suruga namo dia nasampajan namo dia nasampajan Pak ya nang katau magala masum bangun ko masigi tatang kabolano ko suruga namo dia nasampajan maka dulu lima sumba tapi dia nak kena sampajan namo na nabita maka mambana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah dia nang katau masumba bangun masigi dia nak kena si di masigi ampati ka sumbangan tatta ang ka hotel ta ko suruga namo dia ta sampajan dia ni tatama nah iya
makadami akibuaram. Dia nakali patamay. Kasampajangi goncin na suruga kan? Yan na to nakala guru ta kalisidente. Asam pajalalo ko na. Naisa po nga lata ala makala seko to mito tapat na lachundeke. Naisa. Nanali na mato malingi ati, nali na mato masumuta matapa ele na mato na naisa po nga lata. Takgang kuliangan ni sa maksimal mungkin mapangolo. Makanya dua mo tulala na lingi agamata. Maka anta abudallah ka'annaka tarahu. Sumpay po mo pada komite. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya ko de mulai yaki bano makadana itaka. Iya na rota pake. Paangkat to ka takbir na pake menre mangolok. As-salatu mi'rajul mu'minin. Iya to sampajange miraja na taw matapa. Menre Allah. Menre inaitale na menre mangolokan as-salatu mi'rajul mu'minin kinri po Allah taala huwal arsi istawa o ki aras ya sa imonro yan na tunakada Allah ku akbar yan na menre deu pasalay ya ku ya rotola na ya rosak di sisambung yan na tutapake tapi makadai anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu ya ko de mulai fa innahu yaraka yaki ko makadana itaka jajaja mo salay onrom nasaba mage wa huwa ma'akum ayna ma kuntum tulyang kay sibaway ko kenro ko monro wallahu akrabu min hablil warid ya po nga lata labi macawi ni ora along betungan na aga nasaba ya ko ora along iti saliwam mopi tapi ya ronrom ni pake maringar lori po ng kilalang di na mabela nasaba ko matiro monro jadi yaki bano makadana itaka aja na menre Allahu akbar na itaka roko na itaka sujud nang kalinga kama bisi-bisi berbisi-bisi dalam salat di na nato sila da Allah wah deh aja nah ini mani bawah kayak kami terpakai iya dia nama resa tuh iya kang angkat tahu menre yase angkat tahu tidak nah kita pada kong ke CCTV maka dana kita kak pengala ta'ala nah kita kak rokok nah kita kak sujud tidak kemana-mana karena wahuwa ma'akum aina ma kuntum dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada ini mani kayak kami terpakai tuh iya kemarin gue tak kalisidan iya ku ya romenre na ya romanyamang iya na mo pake iya ku ya ron iya wae musak di namanyamang iya tu mo pake pak de nawat dia ipasa tay maka dia mo curi de lahalam minaki orang itu pandrita lalam napa ni yang penting mali sa ipa ya ku kita tonge de tu le runtu isa na ya ku rokok isi sambung PTT rokok ta ya ku suju na si sumpung PTT suju ta magai aja na lobang yan na to ang payang kabaca subhana rabbiyal azim akatalung kabaca kapitung kabaca ka-10 sidi ina iya kumanyamang ina sa dingo ku suju na petetay itu sampayang ya man ya to madari antara dua sujud maka rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni ya ko kurosak ditembus ukon itu madari upakoli dia lamali kaga minta berulang iya kong kaya tasak di makala iya ko ya baca manya matiasa di tapa samal na si sumpung iya na rota baca iya na tiasa ngongko iya pay kong kaiman ng kaungko na aja na to ditampar na sa kasi timawa duha kasi di na marigaga iya jadi tajamay ya ko makala di na makajahi mon rip itu persoalan nang kamu tu sampai sunnah iya jadi pekanjaki tajamay namo magarepata asam pajang itu yang saya pesankan agar nasa guru tak presiden re kung kataw nasa nak makada rutu mo balalin ro mo de kamu lolong podangi makada tanya pe palolong kung kana balang guru ya nasa kung kataw makada ko di misang-isa na sampajang makada ro ba mo tumbalalin ro mo de kamu lolong bali bawa ni makada tanya pe palolong kung kana balang napa makada guru tahena itimbang makapay tanri timbangan ude ya kong kamu jamang kay paresa ya ko de kamu jam de kay paresa itu kunci akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh